idasanzwe ikomeye cyane isandara ya masaha y'uyu munsi, amakuru akomeye cyane y'imva afite imvano yizeye 5/5 n'ayamarira agahinda n'imiborogo by'abasirikare b'abarundi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barimo bataka batabaza perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo abarengere rwose abakure mu maboko y'umwanzi, kuko ngo aho bigeze ngo batagishoboye kurwana bamaze gutsindwa bigaragara, kandi ngo barambiwe gupfira ubusa. Aba basirikare kandi bakaba bakomeza bavuga ko ngo iyo barebye babura impamvu n'imwe yonyine ituma bakomeza gushirira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba basirikare kandi bakaba bakomeje bagira bati ibyo tuvuga si ukwitatsa kuko baratumaze rwose, twarashize cyane muri aya mezi 2 kwa 7 n'uku kwa 8 turimo. Bakomeza bavuga bati n'ukuri rwose twatakaje abasirikare benshi cyane. Reba nko muri batayo ya 33 Tafoke, hari mu ijoro rya tariki ya 30 z'ukwezi kwa 7 twahuye n'akaga gakomeye cyane. N'ukuri rwose abarwanyi ba M23 baraturashe, baraye baturasa ijoro ryose, benshi barapfa abandi twababuriye irengero, barimo n'uwari ushinzwe gupanga urugamba uzwi nka S3 muri batayo. Aba barwanyi kandi b'abarundi bakaba bakomeje bagira bati baturashemo benshi kuko abarenga 100 bose kuri uwo munsi bahise bapfa, naho imbunda zikomeye cyane zo mu rwego rwa mashini gani zigera kuri 30 ziburirwa irengero, barazisahuye barazijyana. Ubu kugeza ubu ngubu kandi twarisuganije, ariko abagera ko abarenga 100 bose nabo twamaze kubaburira irengero, nubwo n'abapfuye twabonye buriya amamodoka babohereza mu gihugu cy'u Burundi nabo barenga 100. Ibi byose bikaba bikomeje kuba akaga gakomeye cyane ku ngabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko abasirikare kandi bakomeza kubivuga, bakaba bavuga ko ngo bashyigikiye General Prime Niyongabo ukomeje kubasabira ngo bave mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bakomeje kugaragaza ko ntacyo bari kurwanira, nubwo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kubera ngo amafaranga akomeza kubakuramo amera nk'ubacuruza, aho bivuga ko ngo akomeza kwinjiriza amadolari nabo bakakomeza gushirira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu ngo ntibakibishyigikiye cyane kuko bigaragara ko bari mu gisa n'imyigaragambyo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare kandi bakaba batatabaza cyane bavuga ko ngo igihe icyo ari cyo cyose ngo amadorone y'ingabo za M23 ngo ashobora kubashwanyaguriza hariya mu mashyamba, aho bakomeje kuba birukanka hariya muri za Mikenge ndetse no muri ziriya ce zose barimo barwaniramo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo basirikare kandi bakaba bafite agahinda gakomeye cyane, bakaba bakomeje kuvuga ko mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo ntacyo yabakoze ngo abakure hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bareke gushirirayo, ngo bo bashobora no kwiyahura mu kiyaga Tanganyika maze bakagenda bakagwamo aho kuguma baraswaho na drone z'abarwanyi ba M23. Abo basirikare kandi bakaba ngo bafite agahinda gakabije cyane, kuko bivugwa ko ngo imiryango yabo ndetse n'abakomokaho bose ngo nta mafaranga bahabwa, kandi bigaragara ko umusirikare w'umurundi wese aba yandikiwe amadolari agera ku 5,000 mu gihe yemeye kujya mu ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makimbirane kandi mu gisirikare cy'u Burundi akabaje mu gihe hari ukutumvikana gukomeye cyane hagati ya General Prime Niyongabo ndetse na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kuko bikomeje kugaragara ko Prime Niyongabo ngo ashyigikiye yuko abasirikare bose bagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavanwayo noneho ngo bagafata akaruhuko, ariko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we ngo akaba atabikozwa, ngo akabiye ingingo atayumva neza, mu gihe abo basirikare bakomeza kumwinjiriza amadolari ngo nta mpamvu yo kuba babakura hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ngo umusirikare ajya kwiyemeza kuba umusirikare yariyemeje no kujya mu rugamba
rugamba akaba yarwanira icyo yatumwe cyose n'ubutegetsi. Aya makuru kandi akaba akomeje kuvuga ko mu gihe ibi byose birimo biba ngo mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi abasirikare bariyo bakomeje nabo kuryamira amajanja, kuko bivugwa ko ngo isaha n'isaha abarwanyi ba Red Tabara bayobowe na General Major Godefroid Niyombare nabo ngo bashobora kwataka igihugu cy'u Burundi baciye mu ntara y'Ibitoki nk'uko byakomeje kuvugwa. Kandi aba barwanyi ba Red Tabara nabo bakaba bakomeje kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza ko ngo bari tayari berekana ibibunda bise ngo bya muzinga byo mu bwoko bwa za machine gun ndetse no mu bwoko bwa mitrailleuses. Bakaba bano barwanyi kandi bagera ku bihumbi 5 byose bakaba bamaze kugaragara cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga biyerekana baririmba indirimbo z'impinduramatwara mu gihugu cy'u Burundi bagaragaza ko ngo ubutegetsi bwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bugomba kubitegura bikomeye cyane, kandi ngo bamaze gucana umuriro, ngo nibamara gucana umuriro aba barwanyi ngo nta muntu n'umwe ushobora kuzabasubiza inyuma mu gihugu cy'u Burundi. Aya makuru kandi akaba akomeje kuvuga ko mu gihe ibi byose bikomeje gukomera hagati y'umutekano mu butegetsi bw'u Burundi, bikaba bivugwa ko n'ubundi ngo perezida w'u Burundi atanorohewe na gato muri iki gihe cyegereje amatora, aho binavugwa ko umukandida w'umugambwe wa CNL Honorable Agathon Rwasa nawe ngo akomeje gucana maremare hariya mu gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa ko ngo akomeje guhindisha umushyitsi ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye bugaragaza nk'ubutegetsi budashobotse kandi budashoboye na gato, ngo bukaba ari ubutegetsi budakorera muri demokarasi ndetse no mu mucyo nk'uko akomeje kubyivugira. Akaba avuga ko n'ubundi ngo amatora yose bakomeje guhiganwa, ariko ngo ubu butegetsi bwa CNDD-FDD by'umwihariko ngo bukoresheje imbonerakure ngo bukaba bwarakomeje kumwibira amajwi, nk'uko bigaragara ko ngo yari yatsinze amatora inshuro nyinshi cyane zitabarika haba mu ntara nyinshi zitandukanye cyane. Uyu mugabo kandi utajya uvuga ngo arahisha ukuri, Honorable Agathon Rwasa, ibi byose akaba akomeje kubitangaza anagaragaza ko ngo umugambwe wa CNDD-FDD nta kindi utinya ngo usibye gupiganwa gusa, ngo ariko ngo ushaka gukoresha amanyanga menshi cyane ngo ukaba wakwiba amatora ku rwego rwo hejuru, nk'uko ngo wayamwibye mu mwaka wa 2020 ndetse no mu mwaka wa 2010 hose ngo Honorable Agathon Rwasa akaba yarakomeje kwibwa amajwi bikomeye cyane. Aya makuru kandi akaba anagaragaza ko n'ubundi mu butegetsi bw'u Burundi harimo ukutumvikana gukomeye cyane hagati ya perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo ukuriye umugambwe wa CNDD-FDD, kuko ngo byamaze kugaragara ko Reveriyano Ndikuriyo yamaze kumera nk'umugabo ufite ijambo rikomeye cyane kurusha irya perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ibintu, kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo atajya yumva igisobanuro cyabyo na kimwe, ukuntu umukuru w'umugambwe ashobora kugira ijambo rikomeye cyane kurusha umukuru w'igihugu. Ibi kandi byose bikaba bikomeje kuvugwa mu gihe Reveriyano Ndikuriyo we akomeza kugaragaza ko ngo mu gihe yaba afite imbonerakure ngo atagomba kubura ijambo rikomeye cyane, kuko n'ubundi byakomeje kugaragara ko Reveriyano Ndikuriyo ari ukuriye imbonerakure, kandi izi mbonerakure zikaba ziri mu gihugu cyose mu makomine mu mitumba hose akaba hari imbonerakure, kandi bikaba bivugwa ko mu gihe atumije imbonerakure ngo usanga zuzuye cyane kurusha uko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatumiza inama. Ibi kandi bikaba bikomeje kugaragaza ububasha n'ubukomezi bukomeye cyane bwa Reveriyano Ndikuriyo, umugabo utajya utinya kuvugisha ukuri ngo agaragariza abarundi yuko afite ijambo rikomeye cyane ku butegetsi bw'u Burundi. Wanakomeje gushyirwa mu majwi ko uyu mugabo nawe n'ubundi ngo aba ashaka kuba yaba perezida w'u Burundi mu gihe General Neva byaba bimunaniye yakubiswe kuw'amazi.